Kai toi whewhe u tau ki tangata pe. Ka koe mea pe u tau lotua ki o tua. Kena kei ofa mo toko ni mai. Pea koe ni ko wakai atu ko e ikpale mea en. Ko ne mea mai. Whai whekau toke tā Pohiva Tu'ionetoa. Ngai aho pe ni ko ngai aho e whainga ta tau te whito. Kia ngai tu unga pehe. He koia. O ku tau whakaungo ki e koe hai mea. Ko kore ke tau kamata. Toko mai. He tala mai. Tō mua whatap ki o tō mawhi o ne awhi e tau lotonga. Whatapu ki Lord Philakep, moho oiki. Whatapu atu ki he tangata iki paremia, whai whekau toke tā Pohiva Tu'ionetoa. Whatapu heni ki he Egg Minister e Meiteki, ono popo astei, ka mai Minister mo ui, Dr. Maria a whaamango, tui piloto. Pea atu e whatapu ki he tarekita mo ui, CEO e potunga e mo ui, Dr. Seare Akauola. Te tau kamata aki ae lotu, pea te u whawhe i a Seare Akauola, kene kamata e uau e whiawhini, pea ka hiri ia, te u tok whawhe i rewa e eik paremia, kene kamata press conference o e whiawhini. Malo. Tau lotu. Tua maf mau tamai whakaiwa ni a Fiona. Mau whawhetai mau pe, mau whamalo, ki a Fiona ho tau hiki mau tolu. Ngahi hala ke mau au sia a ho whawhof koe ni. Mau whawhetai koe la koe whielile ni a Fio. Amaha e tahini koe ni ma whaleo ha moheof. Mau whawhetai koe whalau maali o ik palemia. Mau i hen mo lot whiela kepa, mo he o ike whanua. Mau whawhetai whoki eiki o kui heni mo e ang ho ik Minister. Mei te ki ka mai Minister mo ui. Me kau whai o ngongo ko toa e whanua. Ko e whai pe whatongia. He mamani e a Fiona. Ko ha e mau ngahi mea o lava. Ke mau whai pe ko whakalanglangi e a Fiona. Ko ha e mau talatala noa e whai he a honi. Mau kore pe o lau maari e mani o ni. Ke whai ha mau tataki. Tataki ka kai whanuani. Ke mahi no ke kia ha mea e whai ngataa. Pe kai hae ngahi mea au mau whetau laki mo ia. Pe koe ka kai ena e tukilangi. Ke a Fiona o ke whai ho mau tāpu e kina. Amana ke whai e taratara noa mo e kau whai angongo e a honi. Mau hanga ke pe ke a Fiona ke whai ho mau tataki mo mau whakapotoi. Pe a ke fua e koe mau ngahi kawenga ke ka mau tolo hono mama. Koe mau lotu ia he huafo si sukalais. Mau whamoi. Amen. Whamalo ka seare hono lavele rei tau lot kamata i hau au he whiawhini. I he hauani te whawhe i rewa e tangata eik paremia ke ne whahau ko atu e press conference. Pea ka ausia, pea ata rewa ke whaima ngai whehui. Malo. O wata peki, a whia tō maf, i tau rotongatong. Tap me hatoka whanua, tama tui ko king tu po one. Tap me taini kuina nas pau, whare ha me of. Tap me sea whare area, me hoik no pere whanua. Tap me hoik Minister Kabineti, ma tapati ke kau taklotu, mo ha whakalunga tong. Tap ke tangatai whanua, me mo e whiwhnei whanua o Tonga. Mo mea mai he ope, me murina. E behe ki Tonga e kini. Funga whanua, foi one. Ma wau lahi. Tāki mo e a kā, mo e waikoni utohua. Ka tāki ho mo sewaniti pare mia ke whakahoko atu e whanonongo mawinga koin. Me ko whamalo atu kau whaiangongo mo lau mai i e whiawhini. I ahoni, ahu ahiwa o katopa, wanoa ua taha, ko whakapapau i me potunga e mo ui, ko hao mai e wailasi o e Covid19 i Tongans. Ko e toko taha koia nā ne kau, ko toko taha koia nā ne kau,
I kau whorau mai he wakapuna e anu sila me Christchurch, New Zealand, a Pulelulu, o Wikeni, a hua fit o katopa, wanoa wataha. E kau pases kotoa e toko wangi au tānima, na nau whorau mai he waka, kotoa mi he motsau te. Tau ki nau tōre hotel Tanoa, pia mo makeke. Ka koe tō tā koe ni, o kune lolo Tonga i he hotel Tanoa. Nei whakakato aho nau sivi Covid19 i aho hono ua o nau tūta mai. Aia ko anea fia a tō Pulelulu. O whatatau ke tūtūni a Kolentini. I ahoni, nei mawai ai ola e nau urak sivi Covid19. Pe whawapau iai, ko iai ai tokotaha, o kau pāsese ko positivi ene sivi, pe kune mao ai vailasi. O lotonga i he tūnga whawhi maare pe kai ha whakailonga o Covid19 o asi me tokotaha koe ni. Ko mateo teo pe ai potunga e mo ui, i ono tonganga i kina ai tokotahani, me pehe ke toenga o kau wholau, me kau ngau e laine mua, o nau fua e whatongia, ki hono toka ngai, o tauhi, e malu, e Kolentini. O kuma teo whoki, mo e komiti, pure whakawhanua, ki hono toka ngai kina, o Covid19, mo ngai kupe kau aki. Ki ngai whakataha o whai, nau tūko i ngata, e whakapapaui, ai malu, ai whanua whakarufua. E taimine ufu mātua ki mahu inga, aho mou toko ni, mo tarango fua ki ngai tūtūni, e tuku atu me he pure anga, ki hoko atu e ngā ue, ki tūnga, fo au koini ko tau au kia i ahoni. Au whia mau pē, ki oa te tau hoha, moiri fia. Ka tau ngai whakataha, o poupou, ki ngā hi ngā ue, me ngai tūtūni, e tuku mai. Te mau whai ho maurerei taha, ki tuku atu, hoko, a ngai whakamatara tu tonu, mo whalalaanga, pe kawaki, mo ngā koe ni. O kore atu e motuani, ka te motoro, a kakai e whanua. E oa te mo tufake atu, he ngai whakamatara, o kai ki te tonu, pe mo oni, o wesia i ai whalala, mo e pōpō mai ai kakai, i ngai mau ingani. O ko kore ai pe ho moulotu, mo e hufia, o Tonga, ki e taimi whaingatani. Pea ke mana tua whoka si kau laine mua, pea pehe, i kau whalau no katoa, o mona ngai whamiri. Ko ois whakahoko ke nea whio, ai mea kua hoko. Pea ko hono whina ngalo, ke mau tokanga ange, me he pure anga, ke whakamālohi, ke huhu, ai kakai, au alu ke ngai wheitu tokolahi. Pe wheitu whakapure anga. Kua pau ke whakapaui, kua huhu, pe toki ata ke alu ki ai. Pea koe whakataputapu i o whi alo aki he po uri, ke te whakamālohi iang, e kua i tongani ai coronavirus Covid19. Pea ke tau tokanga fo ke whakahinohino, ai kau professionale, mo kau tau ke tāi potungai moui. Nā te keo se whakatāi kabineti, pea kua tūtūni, iai, mahalo, i he mōni te, e toi atoi ha tūtūni pau. Pe e whai haloko tauni, whakawhanua, ki e ka au. Ka e ahoni ki he mōni te, o koreat, ki e kakai o whanua, e whai homo teu, nā whai haloko tauni. Ko uhinga o tolo iai ke mōni te mautoki eke mai, ke kau professionale,
me kau teknikare ko ni o mau na o me atu ni ko rea tu ke kakai o te kai ke huhu ke mo aru ke ngahi senta o huhu a bongpong ka ngai whakaiki ke mo toki whihui mai ki kau professional ko ni ke nau whakamaala alatu o ko tua o whātu malapito. Malo ke ikpare mea he lawa rei o e whamatala ki he hoko ia ki he COVID o e ata ko ni a whaingamari ki a mo tolu ko ata ko ane whihui. Sone? Screen da kai ke iloi inu sila pe o mai nei pai fa ngata ha mai pe to o nga ta ni ma fa eka pe na a fonga o na fa eka mai o pau de tau ka kai o hu tu o wa ti ada en e fa eka mai ko ha fonga na tau tani ti ka kai o ta to ya wa ma wa fo yo la ko ni a ko ni ka ki se ma pe na o na o mai da ti ka kai malo Malo pito e whihui. Ko e tau tutoni whaka ki tau tolo ai ku he komit whawhanua. E o se ai e ki Minister Moui mo e Minister Meiteki. O pau ke sivi, e toko tako tau pehau ki Tongani. Sivi Covid tahiva, mahino ku negativi. E foi aho e tolo, ko e hoa fitua ki mo pehau e wakapuna. Ai ko toko tahe ko e nina o sivi pe he monite. Sivi pe ia pena o mai pe mo kato e wola ko ni ko mai ka mautolo. Ai mau sio pe madoke pa na uta fa moni pe ane afi na negative pe ha sivi no sila ai ko fangi ai ko mahino ko to ta ko nia na sivi e foi time o ku te ke asmai vailasi ki ono toto ai ko hinga ya ku fa pe he ka foko pe me pe que se eu fosse arribar para o fundo para o caso de tudo eu estava a mandar que eu sim foi tá agora ai ko hinga ko kia na tau mai pe me ngai pe tu ko te community transmission ai ke ma fola ai covid e community ko foi puna mai ko ni na puna mai na to te ke tau ila da tol ko ha ma fola ai covid tahiva i Christchurch ne tokia o mai news ia ko ia ko sto e pakapuna ia hen ai o si fo mai ka pasi se Tongani ko tokia o mai news ko ma foi to ko a Christchurch ko ma me community pa ko ke ilo ko na ma me fe ai a tau pepe ko foi ngo to mui ne o mai ka tau tolu kana tau amanak pe fo ki o ki he ko Christchurch me mo saute na i alert level 2 ai ko ngai fe tu o ia na e ka ha community transmission ka ha mafola ma ki ia e community o me silava e wiki la wiki ia ka ke ko na nunga ia foi que isso ko tolo se wi ko fe tu na no fa accommodation mai no hotel lava o que fa tu tamba ko lava tala ko coronavirus e ko delta variant vai na mahal ko au na fi ai ko stala taimini ko aspect ko vitahi vai o tau asiumbe ko terta e to fai no fo papa ia na me amui au tau ngau pe ke ai mo e fakau ka ko terta lava pe ke te ia ho watu ke fe na no fo anga ia ka ke mura ke mu ia matu ia me ia ko ni o fe la ve me fe tu ko distance pa mama ta no fo ke maluni e lava trace a de fe tu na fo wai de una novo to ta ape ko ai ko ku fai palania ke fama va he ia me Tanoa ke to fe tu te malon ai o fai ke nga o ke ka ko covid ka ko Tanoa ai o ka ke ngofua ke fe taula ke ta ha hango pases a o ke to ta ha ka nga we o ku ka pe ke ngofua ke fa fe taula pe va ko nga pe ko fai nga natula ko ia
E pare dia ko feu dia ke fai tutuna ke to loia ke monite ke tau tatari ko ni ko si Tongans fo tua ko ni ka ke tau nga o empower implement ko ko to ni ko no nga te tau tari ke monite pa te ha te uola ke pa tau te nga utai o rotonga fa ka wale ke fo noa a to ko me ko ni be ma tu ke ka na tau ko tua le ko ni Koe nei fai pe tala no ke ai ka ko huinga fo ke ko ne to e tai mini ko smahino ai foi to ta hai ta we pe ko case zero ia ai ko e pe ko smahino ku no fo fe tu malo pe ko ka to e ka ngau ko na ngau mo na tolu ange ko ka ngau e frontliners ko ni pot ngai mo ko police sotia I malai wa kapuna o mahanga matolo ave na tolo quarantine ai ko neongo o wahino pena na tu me malu pena tolo pena tu e ngahi mas mo me malu he na fononga mai ko o mai ko ka pase se ka mau ke ave pena tolo o tu make ke o de na wof mo na family mo community ko nga pena fa fange tau hebe ko haki puke ai ko fo I tuunga ko ia ko si di tawebe ko si from ava he ka to e ka upase se mo ka nga o ba ka tau tol pe tau fa nga me ka Pacific ko no sila ko ngena nga na tol from ava he ka nga o ke ka nga o na pena to pena pepe mo fish na pena to nga o he quarantine pa na foko na o ko Tonga ni pe o tau hanga o fa nga o ki quarantine pe ame me ka nga o e tu ma ke o te na to e feo hi mo na o fa ma ko fa o si be me mai pe fe tu na in sta ka ha loto e ai moto ani o hu tu o a o ho foha ke fa ata e ku fele aki e ku tariani e tu ne forma ya ta pe ya ane me pe e fa ka tangata e no fo e ku tangata ke la ko me ku ha loto ke tau tu ki me ko ni ke tau mo ya malo ane ki to gana be ko fi a hu nga ki tolo e ko ka tolu hang ka pau te mai vai la si kono fa mata mai ke dia ka pau te mai vai la si e ki lo ai a tolu pe to ki tupu ya kita pe to grava ke mo vete ai ko foi a tolu kon tau o tau ki tolo ai te ta te na hoko e ka pai ai e to ki ore pe ko to e puka ni ko tau tapu Ki te hui pe ke ngā moika, ia ko whiu aki pe whokilo I muri o wai mea ka te ai pe he whakitania ki mahina nge koe tracing. Ia aha taimi ai tō ki whi positivi koe ni o aha taimi o tō mai ki tua o waha tō ha mea I tō ngani te tau lava trace ai contact koe whakahoko koe me tō taha koe ni. Whiu koe hoko te pat katoa pe koe tau Covid19, koe tau coronavirus testing capacity, ko hai ai statistika ko tau iai koe tai mini koe mako tu ngā mui. Pa mo whaka osi pe koe hai mawe taha ave ai toko taha koe ni koe lau ki mua ave ki mua ki he quarantine site I mua he taimi koe tau Kamata koe tau press conference waha whi lau ke taimi koe awe koe ki ai maro. Koe whehui koe ki he app, koe ki mea koe he telefoni ke ne ilo e whetu ko aluke toko taha koto. O kono moni o maungai aki pe ai manual he taimi, koe pe ai fo I standard procedure o ngai aki ai manual system pe ke o pe ka ngā ue whai hono trace. Ka ulotonga whai pe si o ke mau time mau tolu mo time Maytech. Nau IT, pe ko ha foi best option ke ngai aki Tongan. Ka ko me foi o mahino pito e taimi nia, o mahino pe sai a app. Ka ku na option o wait foi option e o petol ke na o mai o ngai aka ko mate foi office ne pe na o app. Ai ko to ki me pe fai ngofua no implement. Ko me ko ki capacity o lab de taimi de na la fa foi test tolnge o ha. E la pe ke pa mau ngai mo taimi ni mo te breach open mo o si ngā pempureanga ke te whakalahea ke pesti ke te laheanga. E lawa pe o te owa he tolungea o ke whaangea o white se aho.
ka koe ngā oe pe o tonga hoko pe whai ke. Koe haka hei whamui Taimi koe pe awe koe aki... Koe a mua. Aia ko mua e o tonga whai ke ngā oe timi koe Tanoa he taimi. Ke nau sio ke te ko fru pe he foi procedure. Mai tui ko follow tau tu a mua me te ke ngā oe. Ka koe ne ku maha koe whainga maarien ke te sia ta mai ki ke nau procedure ke koe ne ton pe ku awe ke ai tō tahe ke. Kata pe sia ke ki whausi pe ke whai patient zero koe ni, ne aha taha i he tau kau frontliners na e ofi atu pene contact ki he tō taha koe ni, tau kau e pe mo nau tōru he quarantine whakataha tu pe mo. Kono mo ni foki o koe tau procedure tau tolu koe ke tonga hata hei ai ofi. Ko o sia pe procedure wa ko ika tau ko frontliners mo nau PPE ke o te whawhenga kuna ofi. Ke nau keep a physical distancing. Ka ku koe precaution o tau quarantine pe tau to. Ka koe mea ni o mahui ngai si ofi koe po kai na heka whaitaha mai me tamu koe ni he pasi mo e waka puna. Aia koe whai kau tama koe a o ku o si trace o si ilo pe ia. Ka koe ni ko ki nau tolu e toi ki Tautosi. whae ngono ki si ofi. Ka pai whewhea ko hata he puke. O mahina koe whai kau tama koe ia. E pihia he case zero. Ka ko tui pe tau whaampe kai ki hoko mea koe ia. Kata pe sia ka pau ku hanga koe whiu koe ne whau koe soane ke ta whaki koe reverend pe koe tauta whakahalaki mai pe koe ka au ka pau mau hala ko ilo pe koe tauta o ku mau ia he airborne. Nā ha procedure ma kehe ne whakahoko he Tanoa pe mo mawapuna ke ta whaki koe ni koe reverend koe tauta. Pene os whakahoko pe kimu. Aia koe winga poke o kipe e umea koe ni koe tau whakakau o mafola ea. Aia koe ngai procedure ka tau koe ni mo tui pe o mafola ea. Aia koe ke pehe ke winga pe koe physical distancing pe kau ka tau pe procedure. Koe hui wau pe uwanga patako. Koe whehui pe koe kau pasese o toko wangi au taha nima. Pea mo kau ngā ue o kai ke ilo tuha whika. O koe whitoko taha koe ni mao koe ni koe osi hano sini koe toa e toko wangi au taha nima. Koe? Pea mao mea e toko taha soa. Whewhe toi mai kau ngā ue koe ni koe na e kau ki ono tari koe waka. Aia koe matui whoko koe mea koe incubation period. Aia pau ia ke ka pau wahataha e kau ngāwe koe ni heni. E sivi pe tau kau ngāwe ta tolu hono taimi to tonu. Ka pau ke hue waila siki loto o ki multiply ai, o tupu ai, pea tok positive tesi. Ai hei kai ke kono moni ka tesi he taimini kai ka hata he positive. Kau tonu ke wha tesi ki nau tolu osa ki whai aho fiha, osa incubation period koe ai COVID. Pea koe mea taha hoko mo taimi ko nau whakamafola ai. He kai ke lawa vai ke nau whakamafola pe taimini. Ko i ngā he o tei ke tupu e waila sia nau tolu. Ange pe koe mea paremia. Koe whai aho nia ki he monite. O kapau ne aha taha tau he pena kai ke ne tui e iha no mask. He taimi koe na e malai wakapuna ai. Kai hue waila sia ai. E toki tupu ia toki asia hui kahau. Koe hai e loroa e taimi na toki mau mai ai o ngongo ka minusila. Ki he tō koe ai waka. I tō mai. Pe koe kuhinga pe koe kepe na tō mai waka ia ko ai mau mai o ngongo ia. Ko o si tō e waka pa whai ngā ue pe mo pete mo kau ngā ue pe toki ato tānaki mai. Pe na e hau pe fo i o ngongo minusila. O ko kei whakahifo e waka pe whai ai pe ngā ue pe. Mau koe mea reinolo mai timi koe. Na nau toki mātoku mai mei malai wakapuna i tahawa atu apu. Aia nai mau mai e ongongo o teki hoka tahawa. Aia pa nau tutu uni ai pe ke kau frontliners ke nau home isolate. O te nau ka nau nofo mau. Kai whai e sivi e kau pasese. Ke mahino o nau negativi pa nau toki alu holo. Aia koe kātoa kau frontliners ko toa nei tau hange kau sootia polisi me kau ngai mau tolu. Na e kore ke nau nofo mau o nau hai apika arewa ke mau. Ai koe mau mai pe koe CV o positive. Pe nai si AWP mo nau tolu ia kau ngā oe ia quarantine. Marian? Te whoki peki e tu uta me koe ia ai asese koe nui ka whulao. Ki kau ngāu koe malai wāpuna, kau e te
Ko isolate whata na tō mo e kakai ko e ni. He tau sila tuka pao lewa pia kōna nge koe pe mea ke CEO e malaka pe. He tau tō tāka tō ria ke aho tōka tō mahina mai pe nā mai vai la simpe i kai. Why take that risk ke tāri ke mahina mai o aho tōru ka tō whaahoko ngā oe kia nā tōru. He nā whokia tūna taka api. Ka mā mai results aho tōru mā nā tōru te where wau nā api. Koe ka matai mā whola ko ia ai vai la simpe. Ua peki ai mahalo e ane whewea ke Minister Pohiva. Pe o toko lai unga e ka mau e ko ia ke nau toka ngai. Ai toko wanea ta nima ko e ni. Mo nā tōru ke nau isolate mai ka mo ki nā tōru mai ngahi keisi ko o kuloro tonga hoko koni i vai ora. Pe kuanga whewea a o mo hango vai vai pe o mo ka ngā wepe nau lava capacity ko ia. Ai ka ngā wines ka toki tā. Ki he keisi. Pea koe tōru peki ai e ki Palemia o ku iai pe ai tokanga makei ai nā tōru whanunga mai o whawhō mai pe i he utex koe ni ki he tōloi koe ni e moni te. Ka koe hekana o si mate te nā tōru e ki whahō ke lo tāne e whiawhinu. Pe koe te koe whaitu uni whakato tā pe pe tūna ke tau tō tā te moni te ke hawe siwi o hao at nā tōna nā hao. Pea mo nā tōka pāsese me kau ngā we, ka tau tōk lockdown ni ai. Koe ia pe mau. Koe kau frontline na siya kātoa pe. Kau ngā koe ATS airport, kau polis, kau toke tā mai me. Koe tau tano ke isolate nā tōlu, isolate kātoa pe nā tōlu ya. I Tanoa. Toki kumi pe ko Tanoa pe ko. Kupesi pe ko hawheitu e awike. Nā se kau tamai nai whoko nau api. Ka koe mahina koe ni kou positive mea koe ni e o mai kātoa nā tolo o isolate. Isolate nau tolo iho nau api. Koe pe team te nau takai ka nau tolo. O toko ni ke shopping moe mea. Ka ku monitor nau tolo he team me he health. Ai ngai family. Koe kau frontliners. Koe na e kau i he for exercise te nau whatahamai nau tolo kau he. Koe uhinga koe ahe tolu te tu bega siale kene. Koe hanga pe koe whamatala whoki koe ki nau tolu koe o pui api. Ka pepe ka pane aha whakauri nei kau he ngā oe koe he uta. Pea whoki atu ko nau api. Koe o pai ke tonu ke hanga he whakauri ka ulaki pena e tui maasi whauri. PPE. I he taimita tau tau pepe ka pane kai ke ne tui maas kai huha ki vai laski ai. He kai ke lawa e toko tahaya ko ia ke ne whakamafola e vai lasi ki a taha ka lewa kutupo ki vai lasi ai. O mo ui pe hoko le vai a koe foi infectious person. Ai pau ki whemai ki ahoi ai e whaa pe nima o vai he tolu. Ai koe huinga ia o koe ai pe o ngo ia o hao pe e nau ki foi trip. Matu ke aho taha pe nau. Haki toko si. Koe nepe kau ngā oe hanga ngai pot ngai mo ui ngai kau soa tia koe polisi. Nei o atu pe koe ai whare ia koe tahaua toa po koe ni he po pule lulu. Ke nau home isolate nau nof mao pit pe nau toke nau te oka whetu. Ai koe ne whae pe koe sivi koe he toa pule lulu whamau kani nai. Nau au na tolo quarantine. Ai koe foi chance koe ke tau siot koe pehe ne hao hataha me he kau ngā oe o ne te hanga o whamafola ke hata. O koe ke hoko foi mea, he ke hoko mea koe ia. Koe tuunga koe ke kau ngā oe ki he tau pepe ki foi toko taha koe no positive. I mandu koe kau ngā oe ni ko si ako i nau tolu. O si ako i nau tolu pea kuna o si huhumalu. Mahalo koe foi mea taha ki whatonga i pe whonua. Koe ka pese te au e kau ngā frontliners o suhumalu. Aia koe foi mea na ke tau mau e ta tolu kuohiri. O kai ke foke koe tue tai mini koe ke te hataha e kau frontliners e tai huhumalu i kakato. Aia o kumahino e hao bitu peto ataha koe ia. Ka pau e ahane ki puke he kai ke fuelahi. Aia koe ngahi whonga ia utauhanga ai ke malu. Pakuna osi ako i timi koe ia. Koe ke awe ha timi ke ngā awe ngai ta whakoe ni ka tāna kai ke ako i lele. Malu koe ki, na te hawhi whio e tāna.
se kutu o to ta ko ni Io mo kanga ke to ta ko ni. Ke to ta fo ko ni ma tu ke na o si hu malo ye no si. Ana hu malo ye a ho anga ta ula ke hu week for us September. Ko faisa. Te eleva ne hu ho ani ana he konga loto o ka topa. Aia ko os kakato e ne hu. Mandoi ko kakato e na hu. O se wike ua me na hu. Ko a le volo ho na me malu i ke tuunga he kai na puke lahi na to. Ai ko foi me ta tau fi maria he to ta ko ni. Ne ongo e positive ne tesi. He kai ke fu wa ka tuunga. Ta fo ampe kai ke ka tuunga. E fu fa tu ta ma ki au pito. Ko ni to hoko ka palpare ma ki ka nga. O ko nga pe ko tau ko fo e sin to ani. Ai pe fa ta ka mo e stamo ki mo ani ke ta wa ko no ta fu ka ma lava le le sila o control ko dia ko ne pa to mai pe o sina na to ke lockdown le vota le bo le va to le voto le fa ko fish na ke na lava o fa ho pe na le na tuai ko u hinga pe ya to ka nga to ke no tuai ko ne ta lockdown ni ki he to una ko e ni ko e o ta ya ko ni ta ni mi e ke ko try la ni ko be no pro to ma ho ko from ta la pe mia ko o ku o moni e pa pe te tawa ke lockdown ko to ta mini fu ta restriction o ke o hinga ya o ta pe o ta ta fa mia we are in restriction ma to o ta curfew pe o ta ke ta off pe o ku ke ta off pe ai to la hi ai ko ke pe ke ta o ta fa mia ka ko anga mon pe pi ko ya ko ka wa pe se ya tu ko na le la be na ye ko symptoms ko ti ma ko na ha fu la ma sa ko te fu la ma ko ni na o si u wa ki ku tu o wa pe ko no fa ka mari ke mo ui e mo ui e ko ne fai ku ka ko fe la ve fe ui ka ko keria ko foi vai lá se com aluno ya vai que ele mate ya que equipe ia pega que que ko kanga ya de fra poto e tal Tanoa o que é uma pé o pe tal taina da ko huia o que mi pe vai lá se o que mau pe também da o e fa ma vai me ko ya no pe ne avia e ko ala ka kai no na to hospital mate vai lá e fra ko mai pe que ka kai no fa no le tio malo Mone o pito e koe huia o koe whai mea une hanga malui ai pugelahi moe mate. Koe mea koe ki he taofi e mafola o une taofi maha ka peset pe o nonoa. O koe pe ki konga une taofi, ka mone o pito whai lau koe. Koe kusai ki tokanga ka kai neonga osi ho huhu o pau pe ke tokanga pe. Ai koe whai whekau maho inga ia. O koe pe mahalo ki ai. O koe osko ne tau press conference e ave detail ai koe aki nusila. Ke ave ke na hanga na tolo Tracy Holo he na o mahu inga foki aki nusila. Ka koe tari pe ke lava e tau press conference koe ni kai hoko te ngau e koe ia. Ka te ke whatonga au pe ko tuanga mai nusila ngahi area of concern. Ai koe nei ai nau keise e ua. Ka toko tue pe tui na e ofi hola i tamaga ni. Era ka taki pe case koe nungo si positivi ke la vige o si uhutu oua pe ve toi na kau pasis. Hona tunga ke hu malui. Koe tunga koe ka hu malui o ku keitana ke ai whamatala koe he mau timi. Timi koe nai patunga e moi e toki mahino mai o toki tufake atu. Ka mo fare e taimini e kakai whanua e te wat kungi a moni te tau pepe kua atu ko whalo tang. Te ko kamata ke ngā utana kakai na walu na o ke u fare koloa e. Ka whainga fare e te mo whai ki e kakai e whanua ke o te na fua ko hoha. Te niki e kakai e te wat kungi. Ika ka tu nui atu pe te ui atonga ko hia hai kulele o ke pei mo e whawhisia wa manake tau hanganake atu ki ai. Pea koe ka taki pe whamore
ki fia mau pe tau whamatala ke mahi no mo oni. Pentu tak peni to tak ka so tia na na ka we na na ki ke ka ya no mai ko no lockdown. Ai aku concern mai le ba na fa ni na fa no mo mai. Ai ko ya ka ko e ku fe ku i te fo ki te ko ke tau ta. Tele a pite o ka to ana no ke le ni fa da ana fa yo o fa ho ka ki ta ni. E a honi wa ki mo ni te ke sa ka te le le. Ke ku ya ha na fa na ta wa nge ko ku nena ke la ki ai restriction ke toko lahi. Como tau fai tutu. Tunga ko e mahino ka te au e maupata. Uai pe restriction he tai mini pe koia pe, tei te ririu. Ai hoki pe ano moro e palenia. O ka ke tau no moro, o tau o mea koe ka restriction ni o kumotonga whai pe. Toko te au ni e whataa. Ia, ko me koe atere, e ki whai pe ia. E o wai a restriction. O ia e o vai ai. Kei te whai pe. E ki whai pe ia, e tue koe tai mini. Ia, koe tue koe tai mini. Kau tau whakata a pongpongi, whai e whangi teu teu. Aho sa pate, e ke ope ke lotu. Kau tau whaka, kau pe. Kau ke moni te, ka e haloko tauni, e kei te wha o ke lotu. Te tau tantano whono api. Pe ai pe ngai condition e talatu, ko mea pe ne whai. Koe waha tai mea koe ni, koe mea te mausio ki ai. Ke mau whangi whai ki koia, ke o atu, pea ka koe whai mea koia na mauloto taha i pe ke, e ke tuku pe ke moni te, me whi whakaukau koe ni, ka ko te mae vai la si ka ke te hangita lawa mea. E whi ahi tōru koe ni. Kai tuang ki atāke kakai, whai na whangi i. Pea nā tōko te ke huhu pea ka taka pongpong mo whanau mai, o huhu a pongpong. E ka mau koe, he taim te ke huhu, o ki whainga taangi ia. Ka pate ke huhu, e ki vai ange, haupuka. Hanga peko tamakoni upuke. Kaki te siatu ki ta ia, ko whakahoko mai ia. Kaki asmaha me ai ai. Pe mofi pe a, foi no molo pe ia, ka ku positivi ia. Aia wai expect, ko toe ngā. E voi te na toe aha ki foi toko tāpe ki foi toko o, kaki tau loto ki ai, ke te aspe he mai, e waka koe nei hau. Ia mea. Aia koe angai a e tau tu at koe ki ka hau. Kai whaere rei taha ke mea. Francis, kore mia koe, te tūna peu pe whai tūtūni koe, toi pe aho e, tawa, aho i wanoa pe whai whini whare area. Kau tokanga tau pia na tau whakangalo kua whainga mea, pe a hoko hafo i whihia pe community transmission e maha ki tongani kai ke lawa tau. E whai tūtūne pureanga whitūna, tolo i ka atua tau pureanga me umea keke, ka reu mohui e kakai. Ko peke whatoto e mo whakaukau e, whitūna, ki mohui e kakai whikauaki, tau toko kua palo. Ngai a kau ki tō tōia te koe ni e fui mea koe ni. E hoko pe, e pūre pe mea ko tō e hoko mai. E anga tau whanonga. Koe tāna ki atu pe, koe tuko he tainimi ki he aho mōni te, o whakahoko ono siofi whakaau liliki au pito ai tu unga ko ia o e ke isi e taha koe ni, neongo o kune mo uilelei au pito pe, koe ke ai ha ngahi whakailonga e hā mai mea teia. Pea i e ngahi whakataha ko ia o a koe ke mōni te e toki tuku atu ai a e ao whangatuku o e ngahi tuutuuni ki he ngahi tuutuunia ko ia a e ngahi whealo a ki mo e ngahi whakatahaanga toko lahi pea mo e lockdown ni aia e whakahoko atu ia i he mōni te hiri hono wakai i whakaauriri ka atoa e ngahi me ani. Ka koe tuu ka koe na iai e tau mala e wakapuna
koe whakawhiawhia nei o sia o ai le volo ko ia o ngā ue ai ngā ue aki ko ia o PPE pe koe ngahi mea malu i ki he maximum level. Aia koe le volo tau potaha ia nei o sia o ki ai whakahoko o tui o mea malu i ki he kau ngā ue ko ia i he malai wakapuna ka o mai kau frontliner ko ia o ngā ue ai. Ko hono uhi ngā pe ko taau mai ko ia o Delta variant ene taau mai. Ko tuunga koe ki he kau, toko lahi koe kau ngā ue o ku tau mau pe i loto whanua i he kuohiri hono le wa i mai tau kau ngā ue frontliners ke nau toka ngai kina kau pāsese ku mai mi tō preanga o a o mai pe ke tuunga koe tainimi ukai pe kau ngā ue tō lai whiunga i Tanoa kai o maa whaka makeke o nau whakahoko no toka ngai kina ai aki nau tōlu ko ia ko North Kolontini. Kai ke ngata pe ai kau ki ai pe kau ngau e whiunga lai whiunga pe ai au nau whahoko ngai whatongia i e ngai whare maha ki ka o mahano le rea ki e tau hohu malo i pea mo ngai senta o e mo ui. Pea i e taim ta tau pe te tau whakahoko pe ai whakapoto taha ki hono le wa i le rei ke oua na ai ai ha alu atu ki tua ki he community ai whakautua ko ini pe i he taim ta tau pe au tau kau a whanua ki he kaha u kono uhi ngā ko tau ki whanuan ke tau toka ngai kina pe haki ke isi au pito pe i loto whanua i a tau whanuani kai lava ke tau toka ngai kina lelei. Au ka ki whamaa ngi mai koe whi whata tonai koe au ati rea bombuni. E ai pe ai whitu wai e huhu ai mo tō koe ka pau mo. O te ke mo ho, mo wake ki e katoanga, ka mo kora ke whanau ke kore ke mātua ke huhu ai pe he mea. I mea. Ki e... E ai kau tō ke tāma mea ke huhu. Ka pau whi huhu tā. Ka wingai me whakao koe. Mai ka mea tai whakalao ai. E lava ke whamaino mai te ai tō tāko nani maa koe ni positivi pe koe tō tāhe tōli pe koe pāse se no molo pe. Pāse skeke. Ko ki whewe mewa kia siale whango ke aulahi kau kakai nau lotonga whawhehui mai kau aulahi eke mai ke tama whauri pasi tene kau mo ia he quarantine mau koe tu pe te mini koe kakai nau sio pena toke ia ke he lava hu hake ai Covid19 koe whiwhika ogo ki ai ko whewhei tu i he Tanoa o lotonga tuku ai patient zero koe ni he ko unga koe tau sio koe ke tauta mo airborne pa whika tōru ko ki ai o si maus mahino pia me mai koe eki pare mia ngari pe te tau sio toke moni te mai whakauka ki lockdown ma koe whiu pe ni ke u businessi ke koe e lava o kei ngā ue ma ui na toka essential business o ke kau pe mo kau businessi ko na import mo export i ai o ke kau pe mo na toke ngā ue mo u whare kolongo o ia ki Tō mahino a te moni te. Whiu e nei i tō aula te moni te. Ti teila ko ia. Kono hui ngai o tau ki o te tau peniki pe ahoni, pe tau close town, e te lahi angia e mea ia. Ka tau ki e awat ki au ki mahino ange. Koe whakauri au kaupe. Kaupe e frontliners e ku heka hake whakau tā mai pasi. Kau maha koe mea mahuinga pe tai mini ke teu e ngai whamili. O e panic. Teu pe o kume uhina vai mo e mea. He kono moni koe lockdown pe o taritari e ki he sivi ka pau e potentially e toko ua pe toko tolu. He kau close contact ko he o mai he wakapuna pe mea na uesia. Paka au pe ia pau e sivi ko e whare mahaki mahi nau hao kotoa pe to e ngai patau toki. Koe kau pe e ke lockdown full time lolo. Until e whai sivi a kau toke tau mahi nau ku okay pe. Ai ku katak pe ku kau pe mo lockdown e whalau ahi pe ki ngai o tu motu. E toki mahi nau he moni te.
e tunga ko ki ai ku hang ko mea ko na mea ke CEO o ku self isolate mo ngai family ko fa mu ke nau no pe nau ngai api ai ngai family ko ka frontliners kai takaya tu pe team I health for si to koni pe nau ngai fe ma wa nau tolu hene tu at ko ta ni wa o ke monite foi sempre falso perder para como memória tutorial e foi campaign de leitar de feituna foi ferro peia pegou matenteu tá por aí na feitu caia me o pequia e vítima goia e ave que tá malaya na mahini pegou ave na feitu que lo dia ferro yua pegou matenteu e foi magi que não ficava pegou mais fotografia tá a pe ono tol ono corea que cagai que o hu ka tau tolonga malo u putu ko o mai ko me muri he time kana tau time restriction pen ni ko pe tu ton pau ya health ki ai o ko be na tu ton pau o be ki he tapu ke to e fra vai puha preferably ke ai ko fe hu ko ya o si ai standard procedure be health ki mo me be mo to le ka ke te fa contact ya unfortunately ka ko reality o mai ha sino o ha pekia me to apuleanga ku pau ke o mai atuku kolontini I he fale mahaki pe I he taimo mawahe ai koe ki hono tano ku pau ke ia I supervisor katoa e foi halanga ia ko ia e tokotaha me potngao e mo'ui mahalo na e whai whehui ki ha wheitu make ka pau o kuiai ha Io na osfai e wakai ki heni ai kabineti ki ha feitu umakehe ai o si ai be feitu umakehe o ka pau e ai ha tokotaha I Tongani e pe kia me whakautua koe ni o e COVID-19 ko e lawe koe na koe ke eke whikaaki mo e tokotaha e ne nofo ko ia I Tanoa ko e tokotaha ku I kohonologi o tapui au pito ke toi huia ki to amhonologi pe agui ai e sotia o kune siofi au pito under strict supervision au pito ai toko taha koe ni ke uana toi mawahe ia mehonologi I hene nofo koe tainimi ki mua pea tok whakahoko ai ngā ue ki hono ave ia koe ia ki he senta I mua. Ka tangi whiko ki I whehui. O mahina me whoki koe tō koe māsese koe ni koe o koe ka taha ia ni I he kau koe whai a kau. Ka koe ki whehui pe ki he Minister Pohiva me I te ki pena I ai naha tū o ni pāu ki he kau māsese na I whalawa tū ngahi wāhena koe ni o kuke I mawhola I koe I he community ai Covid19 ke nau whalawa mai ki Christchurch ki mua pa nau tō whalawa mai ki Tongani pena I oangi ha ngahi tūtūn pāu ke nau tō ke nau I mua he ahe whiha pa nau tō whalawa mai ki Tongani te whapapau I te tō ngā koe ahe taha wha ai koe kono moni fo koe ma osi ova he tau e taha osi ova he tau e taha kai ke aha mea I Christchurch kana osi whakahoko pia pau pe ke ova he ahe taha wha koe toko taha koe nei mea ova he ahe taha wha e nei Christchurch wike on e nei anai ai koe mea whai koe mahalo pau pe nai haki contact he pe moe umea koe Føfars? I whehui me ria koe hae whalawa anga na I whakamatala o mai me I Usila ki e pure anga o peisi e whai tūtūni ke whakaheka mahata e wakapunga. Koe ua pe koe hale koe tirations o e hohu marui pe koe sivi ki a ki nau koe koe kolontini e whakaaho whakawike. Kono sivi nangu. E kare te kono waki. Ko staff o te aho koe tau contact person nia ko ne toka ngai ai wholau ko toa mai. Ai o kui okalania, ka nai aluhak pe ki Christchurch. Ko ngake whakapapau I kāta, na mautala no mata nef na e pai tēnu te kai ke mahino ko hataha ku puke. Ka nai os whapapau mai pēr na kakato kātoa pe o documentation sia o ke siv COVID. E rua ki konga wake, kia sia. Koe ngai mele ku mausio ki ai ki hoko na kau ngai ak mai pe foki ai sivi tu tolu he ahe wataha ka koe ni ai nei tau ngai ak lele apu mai pe te ke ha tau foi case ka koe no koe foi case mai no e to ta pupuifo ke tau holoi fo mausio ge pe koe fa tolu pe fa
Ka ku ka fai ngofua pe ia. E ko sivi pe ka tama ko i loto. Osmoni ko feuia kuia ke capacity ko ile ai ko tuma mo ui. Ko to ko wanga ta ni ma ko na fola o mai ko. Ka ba e pu ke ai ha to ko fu pe to ta ni ma pe to la ia. Os ma te teu ai ko tuma we. Ki ha keisi e fa tu tama ke apito. Mo feitu o tau pe he ni e tau e a o to ni ma no a tau ke. Mo sma ai po ngawe ke na hango keita ke capacity ko ia. Ko e hange ko plave ane nai. Ko e ngau e ko toa pe whakahoko i Tongani. Hange ko no whakahoko ko ia ngai tui o ngai mea malui. Mo e whakahoko e kau frontliners ai ngahi ngau e ko toa pe o si a ko i makehe au pito ki nao tol. Ko hono o hinga ke o ai e mau hataha. I he lolotonga ko ia ngau i he kolontini. Kai umaafo ke tuu tamai ko i mala e wakapuna. I he taimi tatau pe hono ako i ki nau tolu. O ka pau e hoko ha ngahi keisi Tongani. Os iai pe tau whare mahaki aia ko mua. Kene toka ngai kina ai tokolahi whe unga e mau i Tongani. Pea o os iai pe ma teu ia e tau whare mahaki mo ngahi nau. Fo o iai kene toka ngai kina ai tokolahi whe unga pe i Tongani. Aia koe hange ko tōtaha koni o mao koe ni. O ku ikai ke ia no ngahi whakailonga ia ona pe ko hane ngahi science. Koe kakai pe he ia nau nofo pe nau tolo he ngahi hotere. Pea mo ngahi feitu upe ia o ikai ko hawhare mahaki ia. Aia i Tongani e malawa pe ke nofo pe kaka ia koe ni pea toka ngai kina at ki nau tolu i ngai feitu upe he. Koki Minister ko feuia pia ka pau e haka tu unga patu tamaki. Ko toko fia e lama e mea ngau e hawhare mahaki e pia ita ki a extreme. Nisi Fefo ka nai a kono mone nai mamani o kai ka whanua i mamani tene lawa o matua ke COVID-19. Ka koe ki Tongani o ku hangpe koe mea Minister koe ka tau pehe ka pae puka he toka te au. O tau expect koe peset pe nima e fupuke lahi. Koe peset e hongofulu e ki puke e lahi lahi. Pe peset e walu nima e ka kena fupuke lahi nau tō. Aia e tipen pe na level pe ai ko ke hanga me Minister ai te tala pe ta tolu ya o toka ngai fo i toko pesete walu lima hona wapi ko ka palu pale mai ya te tala pe ta to toka ngai fo i pesete tani ma ko o ki me po ke lai i tali ai kem te tala pe ta tolu ko ngai fo i po ke lai o pito la pe o tau i mua pe ko o isolation water for ma ai ko ngahi fiema o whaka e potunga oe ia, e lava pe ia o atep ki ai potunga oe pe au whai ngofua pe mono o mai moha timia mei muri ke toko. Ko fisi e naina o mai pe timia mei muri o hau langa whare mako. Ai koe ngahi whiheu pe he ia o ku flexible au pito pe tu ai potunga oe pau. O tui ko ngahi mea kai whai ngofua pe nongo whai tos. Hausi ben, e se ai o whiheu pe o waki, e a taimi i Tongani te enforce ai ki tau tui mask, ma ua wiki ai, nai whake a lave e Minister ko ngā mui e to enforce pe mandatory vaccination, ka pai a taimi tuunga tau whanua o ki tau emergency. O tau wofi nai ki emergency ko ia he whekesi e taha koe ni. Ko teo koe mask e Boston ke kamata pe hono tui ona koe mea maheni pe ia, kuna e tau os kamata mai pe whokita tolo ka maha koe ngalo pe. Mea ko pe ko hape mea lava tui pe tui ke malo. Ka koe mea koe ki he haka pe mea taha koe. Mandatory vaccination. Ko tui koe koe keisi koe ni e ka ki te whema ui he to lahi ange ka hu whehu ui he tue taimi. Ma koe taha ia foi mea ma whaka amu ka pai whawhange whaha lockdown. Ke kawe ka kai ko o hu malu i. O ua kawe whakatap-tapu i. Ka ke he koe hange koe mea e pale mea e tok whai hano confirm he monite.
ka koe mea taha ngai mea mau whaama tole koe ne hau befe keis koe ni whakau kai tonga kotoa koe wawe taha ke whai mohu koe wawe taha. Koe penge sui tuna, ke palani ke ia hao ia mea Amerika koe Independent Day. Ke aha tau action plan i Tongani koe kotoa Covid19. Aha tau Corona Day. Next week, tau tui ka atoa ke tau whai mea ke tau pou ke mea kono ke whai ia i. Tau teka, a mea ke whonua, ke awha whonua ke tau whai a ngā ue, whakahaha o tau tui ki e huhu, pe tau tui ma tau te wakula, pe tau ai ha mea mānawa kofu nima, pe tau ke lau ni apeta. Ke whai o mai to ngando tau pou ke mea kono ko whai mai tui. Mālo. Ko tui maha ko tau Meri? Ka veinga o ko whai hono o siofi ki he wike ka hau. I e taimi ko ia koe ke whakahoko ai ha lockdown. E malawa ke ne whaka ai huhu malui. Ai koe huhu malui e kei lere pei. He koe tu he tainimi o whakawhie fia au pito e ola. Pea whamalo lahi ki ho ki moe kakai whonua. O tau i he peset e walu ono he tainimi e tausi whika uloaki. Pea peset e ono taha ai tausi hono ua ki he AstraZeneca. Pea ko e tau whanau lewa ki he Pfizer o peset e whahiva a tonga tapuni. Ai ko peset maulunga au pito pea ko oskamata mo e ua o ko awa e ua peset e ua fitu. Malo. Ko whamalo atu he lava lere e tau press conference. A te whamalo ki he tanda eik paremia. Whawhikau toke Tanoa Pohiva Tu'ionetoa. Ka mai ongo eik minister. Whamalo atu ki Lord Whilla Kepa, mai minister ako, ne mea mai meitua. Pea whamalo lahi atu ka motola kau media. Iho mo tokoni mo tau whengau ak whata, pea mo e pureanga. Ko kore ke tau whaos, te kore peka searing ne whaos, e rewa e tau press conference e whiawhini. Malo. Atua mafi o kai ke mau fiu he hangat ke afiona. Mau afio mau lawe i peo kai ke mau lawa mea. I he whanonga koe ni ka pa kai ke kau e afiona. Tāpua ak mai ki paremia kau ho ek minister Lord Whilla Kepa mo ki mau tolu kotoa kau whaiangong mo mea heni. Kai kelesa ek ko si suklai sa whalahe o tua ma wheo e lau maile maani oni. E no fo e te mau tolu ahoni kau nahili ka whaipata ngata. Amen. Pea koe kakatoia o e polokalama makehe, ai nei whahoko atu me whale whapure anga kuia St. George, me loto Nuku'alofa. Koe tangata iki palemia, whawhikau toke Tanoa Pohiva Tu'ionetoa. Pe whoki kia teknau tolo, ai konga me kabineti. Ek minister pot ngai mo ui, Amelia tui polotu. Toke ta Amelia tui polotu, pe ke ek minister koia o e meidek. Ko Boastei, kai o maafo ki ai tale kita, peko si oe pot ngau e mo ui. Ko toke ta siale a kau ola, pea ko e sketal pule ma sketal ki kabineti, et ka koka nani tataki ai polokalama. Ko lawe i foki o ko mea hini mo ek minister o e pot ngau e ako, mo e ako ngau e. Huakawa me liko kai uma a foki ai komisiona polisi pe ko e pilikati a ia o e taumalu i whanua ai ne awhio kai uma a foki komisiona ki e potunga ai polisi Ekno pere Whilla Kepa pe foki ki uki heni pe mai kau CEO pe me ngai potunga e koia ai pule anga pe mai ngahi kau taha tu whaki o ngongo mo whamatala ki ono tuko ate ngai whamatala koe ni. Koe mui mai koia i e polokalama e au ni o tatau pehele ti o ka maafo ki ai ata mahino atu pe ngai mea nai tuko atu sina mea ke tau tokanga. Hangi koe ngahi family ma tak mau inga au pito ai hoho malu i tau te fito ko hi ko tuunga ki ai a Tongani tu ke hangi kakai te kai ke nau lava na tolo hoho malu i
ka koe toka ngā ia he tuunga ko ia he whanau. Whanau me he pepe o aluai, ke a o ke tau tolungo fulu. Tuunga o ke a tongani taimini ko e tau taha ua ki he tau taha walu. Pea pehe foki ki he tau taha walu, ki he tau tau noa, ko nau kau mo ki nau tolu i he polokalama. Ka koe whanau me he pepe o a uai koe ki he tau taha taha, te kei ke whainga maari e huhumalu i. Ko ia koe angai ngai tūtu uni pa mea o mai, kai whai aki pe tau whapoto taha, pea pehe foki mo e kakaila lahi. Mo o whamai o lava to huhumalu i ka pau te kei ke mo huhumalu i. Ai e to taha pe te whai pea mo e hoani. Koe ni ko laulau mahina ka pau ko ili fia ia to kua e pehe e mate kakai. Koe ko laulau mahina e huhumalu i koe ke ai hataha e hoko ke ha whainga ta ai tongani. Ka koia, koe kakato ia o e polokalama o e hoani. Te tauto i heni pehe aha mōni te koe hato i ngahi tūtu ni fo o. Me taimini, waha taimi koe ni ke mōni te ka pau te aha mea fo o e tuku atu pe. Whaafunga ai peak mautona whai whatongi at me heni. Talevo whatawhehi tuifua ka e uma a foki aripate ki sina a te laite akau ola Marian Kupu mo e Whinemotu ani Katalina Tohi maloho mo mea mai ka mo mea.